Ütü gününe gündü uçudallar, ıdı kımanı ılcıklar, ubasta bullak töröpütler, onna üyerenekçiler. Kadırpıt ütü manı ıllara, ayır tutarı ülağa keskillerdi gülenir, kovun canlara, keler keskil ıçattara. Maksim Kirevich Amosafavnan Kadırık Ortos Kolatın bastınları uruydur, onna sılı tümüktür, oçotur kevitin, sağılır bıdın, kömüller. Üçügeydik verenenlik, ürdük verem, ürüm solun, üyere dedenlik, üdüğü canlar adırın. Oskola ürdük körlerinde, sitihide, gini duygun ona üçügey verenençilere bolallar. Bıyılgı iki tığınca sürbe iki, sürbe üz üyerakçılıgar, bilgi oskola bıdıgar, doğuz üyerak duygunlara, dörtten üçügey verekler bağlar. Eğer beriller, Maksim Kirevich Amosafavnan Kadırık Ortos Kolatın direktörügar, Pavel Petrovich Timofeyevka. Günden günde ıdıkmanı bir büyüğü muslut, Jörgiyev diğer ılcıtlar bıt, vasıtıllar, kollegaları, üyerenençiler. Bastan turantan bu büyüğü üyeriler günler, bilgi iki dönçe hürbekki, hürbüyüz, üyerakçılık gümüktür, kümütlen. Kene bile komite iditis tennek agar bin kamulla. Kene çevirmekki hübbü solu bir higamdan bu üyerakçıla biyeha boyulgu üyerakçıla aras terehinlerinin bomba okurduktan aspasıl biyege respublika Suisun bile taypet onu tağından biyege billiler ki tutta bir doytulakot biyege skolu süger çalgay Maksim Süsü bebes salın belirtedi ve onu dağdan ondan bağlı bir efendim bir ipetneslerse okulda ülkeden çeviriyoruz pedagog ondan astami kalabildiğinden durar. Bu tereyden ondan Lankor'da bir üyerekçiliklerden bir oskola dokbar ki tereyden yüvleğini alarga aras kayıs kavrının üyeler Bartalar, onu dağından bu bilgi Ulus Fotoğraf Dağı'na, Respublika Fotoğraf Dağı'na elbək tereyinlerge bir oskola demeye ürdük kördürüyle kadınlar. Ona eden turaman ondan bu üyerekçiliğe bilgi ondan karatık aktana eden ahrakınada okurdan bu üyerekçiliğe bilgi süyüstürdüm 5 oskola yönlençiler tümüktenler evet bu mantan öte epidlerin kurduk gördün orta gördün karışıyız onunla doğuz duygun yerinece. Bu mantan tabi gördün doğuz ülehitli diyeceğim okurduğundan odut pedagojik sastav onunla 19 обслуживающий персонал. Bu odun bir sastavdan hübalda uçutal. Bu manna bir uçutallar bu 12 uçu kategoriyalar uçutal. Bunlar 11 bir kategoriyalar uçutal. Normalden enen durumundan bu bilgi uçutallar bu salonaya erkek kurslarga konkurslarga ilanlık kıttallar. Onun tümükinlerge o hanım noktalar bu oğulları bilemeyenler kinder emniyet bu bilgi oğulları iki sayıdalar küskülünü yıkamaksa çalışıyor. Materyal ve teknik bazı yöntemlerden bu bilgi olarak diğer bu aspekt yöntemlerden emniyet küskülü var da oğullardan bu iki de önce peki
программа кисеме точка роста бопот бу эме билген күстер түгелли турар бу мана тахана оттан 2025 жылга бияка саңа автобус келбите бу эме билген сүйе үлеги кап сүйрөп эттер оны тахана оттан бу быйыл бияка бир федеральный программадан улахан капитальный ремонтлары турар болса вот эстемелүү көрүлүттен билген 10 миллионга подрядчиктер воендар билген үле барары турар оны таханан 4 миллионга биги саңа оборудованиянан качыныртак бут школа дигер бу егер оттак келип туралар учебный мебель оны столовой оборудование ондан тон бир антитеррор программасынан эми үсаңа бөлгөн көрүлөт турар бу ондан то биги школалык ограждение-то, он на освещение-то уларияхта. То бу барда биги именно бие оголор под үшүгө условияга үйрөндүнөр демек бартан олар, онан оттан бу биги оголордон бу манамия оны терапевттерден көрдөктүн багарабыт биги топ материально-технический багарып сылтан сыл 90 я, онан оголор көрдөгүлөр эсе турсартан 90 еге багасана деп. Ondan madeden duramın tam bargıdır bağıremede işte dağına gürdük sitigiler kale tuttunlar bargıdır taharlar kalegalar bar taharlar üledi verneçilerge duygun üyeleri ondan bargıdır doloviyede ondan bu tane büyük tane bir Mesela tarafı bu terehen bolpat, ona ben bastara turama bu büyüğü Kiev'de bilgi mesela tarafıgar oskola adattan ulafan maktabının tercih kayın. Hep ondan bu tercih bilgi maktab surupta bu tarafının kamerle. Tabii bu manda bilgi ulafanda maktanavut bu ulaşılığına yandan bu bilgi kalengen bu bilgi pastı verneçiler bizim stimulu budugar. Ondan da kendilerine eserlerine ödükten seyircileri bağlanan tanımadıktan bu telehemi polarının tamamen bugün maktab surupları bilgi mesela tut telefon bağırıyor o kurtuk maktab surup tut telefon bağırıyor tamara kalenamna ona Valentin Çiğdayış Vasilyev Targa. Иванович Поповка. Мактау до телефон Владислава Валентиновича. Мактау до телефон Мария Федоровна Николая Васильевича Геннадьевна. Мария Степановна. Мактау суруп тараван Ульяна Николаевна. Мактау суруп тараван Ирина Владимировна. Мартиновна. Полина Михайловна. Аял Трепуновичка. Светлана Спартаковна. Телефон Магарон Илья Афанасьевичка.
телефон Багарова Николай Васильевичка. Телефон Багарова Айталина Алексеевна. Телефон Багарова Антонина Горовна. Телефон Багарова Анисия Николаевна. Телефон Багарова Петр Петрович. Телефон Багарова Юрий Вячеславович. Телефон Багарова Евгения Петровна Анна Петровна. Телефон Багарова Яна Егоровна. Телефон Багарова Николай Владимирович. Эсетөгөл биги меценаттар бутер улахан мактал. Эсетөгөл өтөстүгөн белектек кайын. Аватар бу биги күннәр кемел бүген биги осколовод бастыңнар бередепен Багарова олгорду бу сыйрага Телефон Багарова биги тойгон вернәчеләр биде. Грамотой награждается за отличный успех в учении Дьяконова Алина, ученица 4 класса. Мактал сұрыпты Телефон Багарова Юрий Вячеславовна Мария Петровна. Тойгун үйренен ең нағыранлар Кутукова Настя 4 класс үйрененші. Ол мәдені дәректікері Иванова Емеш Арман Анатолия. Тойгун үйренен Левин Саян 5 класс үйрененші. Ол мәдені дәректікері Михаил Александрович Любовь Ильич. Тойгун үйренен 5 класс үйрененші Тимофеев Леня. Павел Трошко на сатана. Награжданар 6 класс вернәчтә Левсов Артем. Он на мактал сұрып құттарыға келетер көтерген Антон Васильевичка номарлары қастырған. Тойгун үйренен ең награжданар 7 класс вернәчтә Иванова Кира. Он на мактал сұрып көтерген Петр Васильевичка. Тойгун үйренен 9 класс вернәчтә Молодова Милена. Ondan gidi taraftarlara Valentina Mihailovna. Batman nagaralanlar Tойгун öğrenen eğer 10 класс вернәчтә Ермолаева Лейла. Андрей Владимирович передает Картинкину. Батман награжданlar 10 класс вернәчтә Иршова Алика. Анна мактал сорап күнәктер көтергән Ая Васильевичка Ольга Мариса Михайловна. Осколовын бастığın Тойгун үйренәчеләре дистеха.
Mesela bir duygu yöneticileri bunlar evinde ondan bakarıp da sevdikleri ileri duygu üyeleri. Биһиге олар бу улускайдылар предметы олимпиадаларга, индикига харды научно-практический конференцияларга сетихленелер. Кайылактары әгәрдәҗилге тыл барар. Директоры Верак Тагыр Собуячы Евдокия Семеновна Шадринага. Вастыпла хавалар күнде медицинаттарбы. Бүгін өтті бұл басқынтан басқындары, чулуттан чулулары бәлейден күмітінен идейтік істендік барықтың әғаттығы бен. Сылын айы оқсайынан әлбәқ арас конкурстан болдыр, оны бігерға үз сүріннер самай улахан сылдағы конкурс бар. Опытка олимпиада, шаг будущая научно-практическая конференция, он конкурс молодых исследователей в Орскинске. Мен білген туттары мәді дипломнары, бұл үз самай сүріннер сылдағы күрәқтер түміктерінен. Диплом награждается Иванова Кира, ученица 7 класса, призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, по якутской литературе. Он удохнан победитель СОЖ по якутскому языку. Ира Собакина Даяна, ученица 5 класса, призер олимпиады по якутскому языку. Диплом награждается Иванов Вова, ученик 6 класса, призер олимпиады по якутской литературе.
призер Олимпиады по математике. Диплом награждается Винокуров Денис, ученик 6 класса, призер Олимпиады по математике. Диплом награждается Левин Саян, ученик 5 класса, призер Олимпиады по математике. Диплом награждается Тимофеев Анатолий, ученик 11 класса, призер Олимпиады по физике. Предметный доктор Бюттенгелер, она салты бияха научно-практические конференции, имея персюрин конкурс пола. Так, диплом лауреата Улусной поисковой исследовательской конференции младших школьников ступеньку в науку вручается Дьяконовой Алине, ученице 4 класса. Поповой Нарьяне, ученице 11 класса, дипломанта муниципального этапа «Шаг в будущее». Диплом 3-й степени муниципального этапа научно-практической конференции «Шаг в будущее» вручается коллективу Молодовой Милене, Салышевой Александре, Куличкиной Кристине, Поповой Диане по направлению культура и искусство. Александра, ученица 10 класса, призер Олимпиады по математике. Вот на бияха bir sürü болар, конкурс молодых профессионалов WorldSkills. Диплом победителя муниципального отборочного соревнования по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» в компетенции кухня народов Севера и Арктики награждается Тимофеева Аина, ученица 10 класса. Вручается Шадрину Константину, ученику 6 класса в компетенции администрирования отеля. Тох парча наградалар бака хайдыры булулар, өссөтөгүл ситихилактыры, ититик истеник ағаддегими. Сылын айыдылар, Амосовская ағылары кендалахнақтық ағылар. Кыттара оксана сылайы элбәнер, бу оғылыру үрдікке кереға сетире сарбағысо. Амосовский стипендиат номинацияны үгіз күрді күттіттаралар, бейгі кен тұттар кейбет Максим Кирович Амосов қадуру аймақтара. Генератордан bu номинацияны тұттарығар тыл беребет, Саха Республикатыны үйерағалетін түйгіна, Саха Республикатыны үйерағатын үдейлі ұчындала, нам бастығы нөмірді сколатының музейін салаячылғар, Яна Егоровна Корякина. Бастадан туран еркелеләбет коллегаларбын, онна саңган педагог коллегаларбын, быйылгы педагог, онна наставник сынынан итинник истенник адалибет. Быйылгы сараяқа тағанлақ болын, әсі үчбеттен үшке өренәчілері Türkiye tarihini hareket bağırdı. İtine eden turamlar beyilgi
Стипендия имени Амосова вручается Ершовой Александре, ученице 10 класса. Стипендия Константина. Быйылгы үйерақтылығар бейіз қолабы 10 үз выпускниктар. Манна балдар спортсмендар, үйераққа бастыңдар, оскола нәйлек олығары активнайлық қықтар оғылыр. Выпускник года номинацияны тұттарыға тылы беребет, нәйлек бет бағалығын сол бейатшытығар. Артур Егорович Наговицыңа. Әйтігеннен күнді бүгінгі номинанттар Лапонна Вастаулах Иван Романович, Павел Петрович, бүгін бұл сылты бүктір тәрәйін өріләқті қаралығынан олықтау жағалықта общественный депутаттар ұлтыз бәйім афрықтан ететі істенлік ақылықты көңілді. Бұл сылын ақсынықтылар сылты бүктір тәрәйін бет бұйыл әме ұяқтағын ақты кетілі тұрар. Оннаттан бейге сылын ақсын бәйбет номинациялар бұд. Выпускник года ген. Оны бұйыл оғылаптың едіқтің барығын кем ол бұды болыр? Кемері әскеп бейтәдеген барықтар сыға тағынырты білейін әйге түскіттігін ендігер білдіретін көңілден. Бұйылғы түн выпускник года бұл мен көріпінен ұлы үдя достойны болды. Ол күрді көттен маннасыған ағырабын көңілден. Бұл номинация қайылағын Тимофеев Толяны. Администрация туралардыга химбат энжала сертификат на приобретение ноутбука. Нутан ноутбук химбат энжала бадым бола, нутан эбен сабан рахтары жемелерде. Хандык бағарар оскола жүге үйренәтчілерінен кен тұттар. Кенелер сетейлерінен қынаттанар. Осколаны уопсая 10 кығыл көміз. Ағыз үрін көмес мәдәлінен бүтербеттеріттен сылын ақсын сылы түптүйдір әхметігер «Отличник года» номинацияны сылын айы олықтылар Осколова тіккен тұттары выпускницалара Анна Петровна, Нюргуяна Петровна Сабакиналар. Номинацияны тұттарар Осколова директоры Үйерақчы Хагары Солбыярчы Евдокия Семеновна Шадрина. Стипендия сестер Нюргуяны и Анны Петровны Собакиных присуждается победителю в номинации «Отличник года» ученице 7 класса Ивановой Кире. Лучший выпускник начальной школы награждается ученица 4 класса Кудукова Настя. Лучший выпускник 1 класса Вехаме Кастылын ай номинацияны олықтур Анисия Николаевна Игнатьева, Карина Мағығын Салаячыта. Bu nominasyonu tuttarar Yana Gorovna Karyakina. Мағайға саянымда соқолар, племянница соқолан бұл мияқа сондақтанды. Лучший выпускник 1 класса присуждается Федоровой Наташе. Лучший ученик начальных классов номинацияны туттаралар. Келечене Оғыз Айдар Кенен Севедисея Мария Степановна Соловьева.
Türkünden bastavanlar, uçutanlar, törüpbitte, nurlar gıcıtlar. Margıtın üyerakçılar tümüktemitinden tercihine oğuzatır tümüktemitimin ardından ağırdeliyemedi. Onunla bu именной приз «Лучший ученик начальных классов» присуждается Дьяконовой Алине, 4 класса. Платон Алексеевич Оюновской сүйіст отут сылығар аналлағы литературная композиция «Нам татта ходойдыры». Салаячылар Любовь Семеновна Татаринова, Валерия Валерьевна Собакина. Çağız süstoğun ettesi, aksıncı cevardağ günüyer, açıga eriga, hadırıkka, ovağa gün sürün kötüde, basım gen sürakten bir de. Böyle iyisi öyle ayakları oynayan, gıyav bitti de kısırsan, ama sansırız Allah kadar, taptır alasırı alasırı. Ürünler ırıkan kemleri, odun, ödüden fazlın ödüden. Ölürtün kutlanmak, ölürler dedi. Arangalı oturuyor. Sarkalı kulağı günden. Sahabı silik sürükten, ömür solur dediğin.
Kannak baytar but muhabbet egini. Bile o, yörek o. Denge hamsa sıcak. Saygılı, sargılı, üstügül. Çalkan Maksimir, muhabbet. Çalkan Maksimir, muhabbet var. Barıt var demir. Aykal. Nalı dağıtlar, nalı namı, nalanlar oldu, ras ettik atır, kırıgının buldu. Qotayda Maksim ana balata nam tata da yılları sidimnir analaqtır. İki ulu sanalan hakemde bulup doğru illahlıkların sanını ayağı tutuyor. Максимум olsa bir tohara arasız pat tohara. Bu atana mıskay. Saha seviyesinde literatüratın tarihtaçı. Telennak revolüsyonyer. Billiyle hapşesini geldi. Uçağına. Максим Кириллович Мозов береги бир дедуларпы государственной политический деятель, Владимировская чугас дистингдогор. Умнапут соğa. Çalkan Maksimir, muhabbet eden erkekler satışvat atın. Aradır kodemir, muhabbet eden nurardır toğırdı olarak umurar. Ergil, fotoykut, ergil, suskut, ergil, erellak, toğutakut. Oğa hamsana oskola üyereter iterletiger töhü küs bolar. Üyerenetçiler beyleri salayından aras tamnak terehinleri ıdallar. Lider Goda nominasyonu turorar, bilgi kent tuttar vupusnik bıt, oskola bıt ünerger saytırgar ügüz kıladı killerer ubazdır salayatçı bıt Nikolay Vladimirovich Slipsov. Лидер года. Номинация «Лидер года» присуждается ученице 10 класса Степановой Туяре. Туяра без школы лидера. Спортка тусту қапсағай кері спортығар, қайығарға, өбігі ойнуларғар мәчікке сетегебет үгіз. Үйерінәшілер бет арас күріктегелерге қыттан осколаларын, нәхелектерін атын кен сірге білдерілер. Лучший спортсмен номинацияны тұттарарға сынаға ұңырабын, Олықтау спортзал старший инструкторын Аял Нюргунович Алексеевы. Коллективный адыктар, лучший спортсмен по итогам 2022-2023 школьного года присуждается Тимофееву Анатолию. Борец лучшему воспитаннику филиала Дюша номинациялары туттары Саха Республикатыны үйерағалейтін тұйгуна қадыр кнехелеген ұдық кейді бәле қайна нам ұлығын оғы спортивна осколатын тұстуға тренера Илья Панасевич Абудов. Өте күннен мероприятие öncettara меценаттар олар бүгі барағытын бұл өлілер түбелінен етейді кестейіндік әрден ебен. Чаманайдан тұран аттан бұйырғы бейл шетейден қылғашығет тақаттан бұйыл бұл филиалды тұстуға өлінәтшілері бары сен үшімшуей шетейлі ақпет ол күрдік бұйылғы үйерақчылығар кейлен баран екі дальневосточный турнир чемпионы ақпет онна бұл қабалар республика болар арасынан кейлерге чемпиондар, призердар баллар онан ұлыс чейін достойно үшейлік көмішкәдік дейханады. Ол күлдік бұл қатырдағы болан асылы республиканский турнирға
Kurakka üç oldu çempiyon olan belirtti. Ulustan daha vakıtlardan bir olup da bile çempiyonlar. Ben sonra bu bir şuraya içinden bir olarak ben yapmıyorum. Okuduk. Ходайно восточный турнирга Белогорского кабаран Парникова Алёша Тимофеев Лёня чемпионатын лакеттире. Вона оттуда этим республиканский турнирларга постоянно выступают вместе нәлләр. Вона әс булмаган тамна кырыктыйларга Америкадан бу чеккөн ватуттан ойнууларын Ислам юлын республикаларга Парникова Алёша бесе ертимиде. Бие тантакка тачыттан бесе ертимиде. Бәтиттен iki ağalarında dostlar. Duvarlardan milletten bu kanlı kriteriyinen topluluğu bollakatına bu ambastakta tamamay rezultatlar görüyor. Onun bu yılgı yılgı tamamay ödül rezultatta Русский борец года Парников Алёша. Oğlan bağlar, okulda bu 11. klastan elba oynarıktan biter. Oğlandan hamay çuğullara, hamay elbaq çitiğini nispet Timofeyev tuğla oğlan. Benim oğlardan gazetlerden hantaktan bu. Tuğuk bari Respublika oğlan, tuğuk bari Respublika oğlan bıraktığı baradıgar. Baralarga çempiyon adını oldular. Bana Dağlı Moskov'a gitmişler. Россия bıraktı hitek katılmağa. Bana Bayrak'ın 25 turnuva turniri iki de goller prizora. Ben bu Rusya bu ismi bu Katolik'ta filialı diye nasıl tarafı kalıyor. Kendilerden elbağın müydür, erenler. Endekiga Cıluru nominasyonu Sabaki Igor Nikolaevich adını üyediler. Kergene oğulları dururdular. Bu nominasyonu tutturar. Igor Nikolaevich Kıha, Antonina Igorovna Popova. Gündü yörenetçiler, sultanlar, ıldıklar, tırıptır. Yine bu sılahı tümüktemit, gerebeliğe gününden itidik istekli yardırıydı. Onun Vesli Kuvuyput Bihir Ağabır Sabaki Igor Nikolaevich adının nominasyonu tutturulbun kövünde. Namuluğun katarık nehilegin ekonomisiske saytıdığın elbek kılatın kilderbit, nehilekki taharılaktık ülülerbit Sabaki Igor Nikolaevich adının indikige Julur nominasyonu tutturulbun kövünde. Maksim Kirevich Mosa adının katarık orta skolatın 11. kılağın öğrenecidir Sasha Vindokorovka. Bu nominasyonu oluqtur. Oskolovit Kentuttar Vopusniga, namoluğun bir kelim Cumhurda Dispetçerske Suluspa Начальника, boyu boy cayıları veteranlara, namoluğun boyun tümsü çeliğine,
Владислав Валентинович Васильев. Номинацияны туттарар Владислав Валентинович Амада, Валентин Титович Васильев. Георгийна Ерпохун номинация атанылла Сабакин Макар. Лучший математик номинацияны туттарар Оскола директора Павел Петрович Тимофеев. Лучший математик. Быйыл бии математика Всероссийская олимпиада аларкантон испания тапка сетиевит элбэх. Onun tamin bu bugün maqtanıfı mağaravan matematika uçutallarıga Raisa Семеновнаға, оны Лемьек театрымнаға, ondan kitler kitler жарыктарынан ыстан bu бүгүнгү күнгө бияга лучший математик номинация кыйлагынан болду 6 класс öğrencisi Винокуров Денис. Лучший филолог. Bu номинация ағадайды улы сірейдің кыркылаға, сақатылын ona литературадың учудала, Алексей Иванович Слепцов үтіе адын үйетіден кене оғылары олықтауыттыра. Bu номинацияны тұрорда Саха Республикатын үйерағалейтен тұйгуна, учудалары бәлияға хайкада, Осколовы ветеран учудала Айталина Алексеевна Ершова. Номинацияны туттарар Марина Михайловна Дедерисова. Алексей Иванович Слепцов атынан номинацияны туттарабыт лучший филолог по итогам 22-23 учебного года награждается ученица 11 класса Попова Нарьяна. Hasbeti üyerenecisi de bu uçudal sıralan berediyle ülede tümülü olur. Sılısta tabi üyereneciler beyti uçudallar bır, ülelere aras tamga bihireler, sitihilere sığınalanlar. Bilgine elek beyti istoriyadıgar bir bihireler kihiner, kadırıp nehilegari boşta sibes načalliğinan örsıllarga beredilyaktı ülelebi, üle kıl veterana, Lenin Solokağıt общественный корреспондена, Олықтоқ пайдырса, Өрсыларға Жақталар Советтерінің председателінен үлеләбін Матриона Николаевна Барымыгина болар. Кенекіға сенлері, иелері, әбәлерін тегер литературное творчество ден номинацияны олықтауыттыра. Бұл номинацияны тұттырар Осколовын сақатылын учудала Екатерина Спартаковна Петрова. Алыстық оқиян тұрамын бүгін бастырнар күнлерінен бұқа барығыдың үйренәйчелері, төрөппеттері, бейгі күнді ғажыттарбын ағадылейдің көңілдер. Бүгін бұл менеме осы долгуян тұран тұттаряқпын бағарабын. Литературное творчество де бейме бір бастың үйренәйчелерігер құрудың республикаға, улысыға, бастыңнар ортомалығар сылжар. 9 класс үйренәйчеті Молотова Миленаға. Лучший техник номинация. Өрсылларға Осколовдығар үте словастақты автонелы предметі үйеріппет, үгес үйернәчілерге олықтырын едетін арыйын, Убасты сыныры учудалбын Андрей Иванович Тимофеев сырдық атынан стипендияны кені кергене тұрорар. Стипендияны тұттарар Андрей Иванович кергене Акулина Михайловна Тимофеева. Bu номинацияны туттарабын Яковлев Дамирка Мамирис Bilgi Oskolov
оголора жанардактын жарыктанан аныгы олық серинен сатабылгы веренелер инновационный кирилери сергейлер. Игіді компетентность номинация туттарар Саха Республикатын кинетен ветерана за вклад развития хатрыска наслега на Белеха Хайна Николай Васильевич Породов. Күнде олар ұсталған әйгінде бұл үйелі күндер егістене ғасылы. Онда номинация туттарығын обутап Сашаға. Лучший по технологии номинация кайылағын аттырғабысынаға ұңырабыд. Саха Республикатын народын мастардара, тапталы оны беліне беле қағайыттара, намылуын 2-тігінші сүрбе үсіл бастың ие номинация қағайдада, Тамара Галинамна, оны Саха Республикатын жеуд қабынаны қағайыстыва бачоттақ үлігіде, намылуын бачоттақ гражданина, қадырып нәхелеген ұдық кегіде беле қағайна, сонтар олуын қадан нәхелеген бачоттақ гражданина, Россия журналистарын союғын челені, Валентин Титович, Тамара Галинамна, Васильевтар Джекергеттерин. Лучший по технологии никакой трудбут стипендию. Он склад перенести Мафеева и Бейден музыкания артедени тирерде, Осколовый центр скалағаны веренячиде, Уйгун Михайлов, баянай группа репертуарында, Дойдум Сарсырдада, Усуран Салаячы, Сайдам Николаевич Мухин. Оскола иненягы верақтайын сайдыдығар ғыладың үйінді бәлияқы хайна Российской Федерации итигоғына верақтайыне бачоттағы үлгеді Светлана Спартаковна Поротова. Күнді өрінәтшілер, ұчыталар, о түріпіттер, үйіңі, тәрәйін күрді ғылчыттара. Әгінде бұл тұйғынлары честер бүгін әне Осколабы тәрәйінінен едеті кесінде күс өрәпіттен әғірдәлебін. Ол daha üçüge bağayı mecenat diyen ürdük atı sügerbilen lokken tuttamam manlık terehine ezellerin kurtup bilgi sılın bu ıyı ımayı olarak daha güdebit bu belirli tutararımız ona hediyekli mağaramın bu bilgiye Oskolavut adır kortu Oskolavut'un öğrenençilerin sitihilerinden bu uçutalların kördürümlerinden bilgi informasyonu yöneteli olarak arar sidilmekten onun iki öğretmeninden bir tutamın. Bağırımın ehirkaya ördükten ördükesse ördük sidihileri bu tuygun öğrenençiler sıltaksıl elben istediler. Onunla kandan da sılcardı, Oskolavut'un uçutallargıdın, bilgi öğrenenler oktoğutlargıdın Кен туттан убасты сылчады. Онна изобретатель года номинация Кайылағар
Спартак Васильевич Кортов, Албытский кенетин тутарабытын көмілен. Иванов Володя. Албыс Парсикович. Осколага лелебит, убастыр учуталбыт. Мария Ивановна Укинакиня юный художник номинацияны сылынақсын туттаралар. Кени жегергене. Сынағын работы bu номинацияны туттарарға Осколова технологияға изоға учуталын. Венера Николаевна Лукинаны. Күннен күнді өйчіндір оғылым. Bu öyle günden sitihiyle oğlurga, etrafitlerge, uçtallarga ulahan maqtal onu erdi. Юный художник от имени Мухиной Марии Ивановны присуждается ученику 4 класса Парникову Оксану Айсару. Читатель номинацияны туттарарға ыңырабын. Олықтау библиотека салаятчыды Ульяна Николаевна Антонованың. Күннен балалар, ұшталдар, өдіттар. Бұл өрлер күннен Егетін Мария Алексеевна Лопуанна коллектив Анатолий Онна лучший читательден номинацияларын туттарабын. Оли Сават Тамилаға. Онна номинация лучший читающий класс, 6 класс коллективы туттарабын. Руководитель Номова Александра Ивановна. Специальный приз от коллектива библиотеки вручается Петровой Екатерине Спартаковне. Үйренәтчі Осколы иняны кыллары тәрәһендерге болбаққа, нәһелекі ытылары арас қабағынақ тәрәһендерге қыттара, бұл әме қайғалла онна басқын бұғы. Творчество номинацияны туттара, Сайдам Сынялан келен салаятчыда Елена Владимировна Ефремова. Учуталар бұл, түріппіндер бұл, оғылар бұл, күндімәні елчықтар бұл. Бөлімі үрілем көмітнен идейтігістігіне қағардан еқайын онна бәйбәліден ұтыспыттан тағынды еқайын әрі оғылар. Тағынды еқайын молодестар. Онна білгі Сайдам народ алиметін жетін коллективы адыттан номинация творчество ген бұл номинация тұттар еқпытын бағарабы. 10 класс коллективы ғар. Салаятчы Екатерина Спартаковна Петрова манда қырытын бенетректің бағарабын бұл класс оғылыра білгі бұл қас тәрәнербен, қас күрәтлербен ақсын бардығыр олық ендегі көйгі сылжалдар. Молодестар, қанда қастарлаттар мұнда учуталарыға Екатерина Спартаковнаға есті мақтамды керден бітіп бағарабын. Молодестар. Жекерген олық түрді, қазбеті жекерген оғыдың етіге сүрін солтаны ұра. Оғы өредер Осколадығар болын тірәйдерге ақтындай қыттыны ұлыда болар. Семья года номинацияны қаныстасылын тұттаралар нам ұлыға муниципалды тәрелі бағалығын сол бұяншыда. Сахара Республикасының үйерағалиден тұйгына Российская Федерация Уопсы үйерақтайының бачотта құлейді Мария Семеновна Игнатьева, онна нам коммун теплоэнерго генеральный директора Сахара Республикасының Диод коммунальных хозяйствотын бачотта құлейді Илья Егорович Винокуроватна государственной премия лауреата нам ұлығын бачотта құлықтауы Николай Васильевич Игнатьевтар жегерлеттірі.
Күнде күнінен күнді öğrenençiler, futbollar, terapütler, büyüğü terehen kıttılaqtara hırcıtlar. Barıgıda nöse tögül, bayılgı yöre halıgar. Bastığınlara hattı Astamblea hületini bileni durardan nitetik isteknik ağırdanibin. Nağaradalamıdlar, öse hetihiler bile turdunlar. Oku barıgıda jolu horgunu, hüdöken jalana bağarabın. Ona bayılgı hılgar, sıl bastın, Diye kergeniye nominasyonu tutturarбын kömüller. Надежда Романовна Жиркова, ona Deniz Денисович Федоровтар, Elbek oğlu diye kergetlerge. Hafızalardan yanalar, tasarımlar tutturarбын. Проект класса номинацияны туттыралар. Кадырып келеген депутаттарын аттардан Елена Владимировна Ефремова. 2022-2023 учебного года от имени Наследного совета депутатов Мохатарский наслед присуждается танцевальному ансамблю «Чечир». Коллектив первого класса, класс руководитель Марфа Прокопьевна Багдашина. Классовая Марфа Прокопьевна Багдашина. Марфа Прокопьевна Багдашина. Лучший молодой учитель номинацияны туттарыгарысынага ыңгырабын. Бириге осколовдыгар тахарылақтай күйлеләбін, үгіз сыратын үлетін бербін, Саха Республикатын үйерағын етін онна ұтчат политикатын тұймына, Саха Республикатын елдарқанын, онна Саха Республикатын провинциялатын жағалтадын, олықтау бәйді салайыны вопростарғар департаментін салаянчыдын, Иван Романович Поповов. Öyle günden bakırın, vastavlar, ştallar, Doğular Bilgi sıvıda ötelemeden ötürden yörük ötekelebit bu kallegalarım, bintayıqlaqtarım kelenleri tetkiler çarşımatın bareket edebit, sılayı keten körebit bu yıl bilgi oskuluğu da olur siniyde ebilibit du, kömürebit du, karşısıdır, devit du, namtabit du diye onundan kırılan doğular bu yılgı Kayıskalarından Allah'a bihatta emir batırlar, tuksuk, köndürü tuksuktan öte var. Onundan üstüde böyle gaddeliğimin asmısıl bir yaka öte asına kavay kılıdı. Sakha Respublika'nın Beyrut Tattallar Respublika'nın bu şu sılıgar bir duydular bu oğulcular uluslararası politika değildir. Sakha Respublika'nın öteci Maksim Keviş Umosov yübüleyde yılın ergöydüğü belediye bütün Respublika'nın onundan bu bilgi bir duydular bütün Respublika günden ötüklük tutan ötük tahımına terehinlerin vardı duydular. Onundan bilgi katırıklığa, bilgi namıtığa terevi duydular. Bilgen turun üstün ondan ikili ötüklük sığınalanan öyle katırılan onu ötüydü mükderde ahıhtağa sarpağı hoğuda. Onundan bargıtın üstüde uylağatılıyım. Onundan bu Samay nağaneten hafiflere bu yöreği Polis direktörü yöre katılır olmayaçı eğitimler bütün kurttuk. Bu Yusuf Okan Kırtiyelik'e, Yusuf Okan Namarlı'ya kayıskağa olur bu sitiyelere bu yıl emeğin doğuca hem bağlar evet. Ondan kendilerine ösüpteki diyeleri ondan bu anda mustavut. Bütün oskolavut oğullarından, bu kavarlarından duygunlar onunla öşeğe yönetler, aktivistler, bugün bana mustanlar, onu kendi terapütlere, kendi terapütlere olmuş kallar mustanlar belediyet. Ondan bargıdır. Ehilge bu ehil başçalarga össü öldükse değilirge diyelmediğer bağırabı. Bu yöre kaygetiyer bolur, kultural getiyer bolur, spor getiyer bolur. Sportta bu hünde şimdi taharrütten tibinediyatlar bile kana seviş kepseyde. Yollar bu Rusya tahammül diye darlı mustafatede var bakıp bir skolattan bir kadırık senitten taksal sidiği yentimena bulmada hanımdan bargatıga resetimi dağıttı. Onu da bu predmetlerden
предметный олимпиадаларга көрәктәргә шаг булышы булган, гостис булган, баргар кыттыбын оларга онда келер школларга терапевтләргә өстәгән тиестең артык теләннән уны турудын беге bir дойлардар бу ханнада хаттар бу нареттергә туг шугай бия кадыр мотор боллай туг сетейләргә тиделәре туг хама үлә хамнас кайыска хагаландай демирдән барды көрәстә онда бар буллагына хөддәгән әһлегә тәңгә бере әҗәбәдән улуан дәрәҗәдә бар. Тонда хамларны бука баргатыр кытардан дөрөбәдә беге ветеран усталар бу тәңгә бия җавап бергә хөртәннәр коллективка себеба булып турдылар, ялган сетейләре каяп белән тахадыр турдылар. Чанан бука баргатыр кытардан дөрөбәдә бик сетейләре барып торган әмияттә бу иске булып номинация булды. Так, номинация «Лучший учитель» по итогам 2022-2023 учебного года вручается Богдашиной Марфе Прокопьевне. Югеске кубулуйбут лучший работник сферы обслуживания награданы туттарылгар сынага ыңырабын Саха Республикатын үйерағылайдыр туйгуна учуталлары бәлеға хайына қатырым нәйнеген ұтық кейді Оскола профсоюғын председателя Зоя Николаевна Готовцева. Бастыннара, Оскола барылығындара, онна үйерінәтчілер. Әйгіне сөтігіл бұл бүгінгі үйеріләқтірі әнінен бәйім түз бәйім апыттан, онна Оскола профсоюғын адыттан әғадәлі бір көңілден. Bir школа бітігар 5 коллективтан ұрады обслуживающий персонал ден, онаға сөйләйтілені сылайы бейгі бәбет школа бітігер сөйләйін номинациялық тұғыд. Бұйылғы номинацияға білдіреді көңілен. Лучший работник в сфере обслуживания Левина Анна Максимовна. Быйылгы 2-нче сүрбекки, сүрбе үз, үерактылыгар, төрдөн туй үчүгө үерактактар балар. Балар туй үчүгө үерактактары агандыгы кытылы беребит Павел Петровичка. Дегеннен дегеннен табу мен билген огларга үчүгө үеракта огларга тутталыбына мен билген мактал хуруптары тутталып багарабын. Bu bilgi bugünkü sitihine oğlan bunun bilimleri kimleri öğretten iden tahammül bilgi uçlarlar budur. Ondan bu bugün Stupetken oku ulusnay konferansiyaga oğlan bilimleri diye makta sorguluk tarafı konular Sabahattina Tatyana Vasilyevna.
Раиса Семеновна. Ühüz klas üyerenekçileri Vinapurova Darina, Guляева Anna Sofia, Kudukova Ivana, Markov Alfred, Fedorova Dinara, Vasilyev Vanya. Terapitler ve hasta ortaya karşılamak gibi. Ühüz klas üyerenekçilere Klas Salayaç'ta Galina Vasilyevna Ivanova.
Sığınağa ıngırabıt, 4. klas öğrenicileri. Bachurova Aelita, Vinokurova Valeria, Vinokurova Vanessa, Abudova Elza, Ashepkova Tuskulana, Barnikov Aysar, Patapov Arseniy, Çirkanov Aytal. Klas salayakçıda Tatyana Vasilievna Sabakina. Oğlan kimde kanada var bakın. Taksan yemin terdiz kalanlar takkan yemin Aysar, Arseniy. Onna master terapeuter mahasiswa olur kudugar beyagat samay belakter gitin o aksaya kartis kawa dilugan ngarabat. Öydüğüne kartislarga hayandağını gülebi sılaksın arayan törölügü. Oskola istoriyetigar barıda bu bugün bitirenin kartiskalara öydüğünü kolan kalgıttıra. Behes klaslarga iki duygun öğrenci var evet kollarına. Behes klaslarga bir üçüge öğrenci var. Sabahina Dayana. Dayana'ya kızdılar. Tatyana Vasilievna. Sığınağa ıngırabıt 6. klas 3. öğretmenleri Ivanov Vova, Olisova Tamila, Akhlovkova Selena, Fyodorov Stas, Shadrin Kostya, Vinokurov Denis. Altı klas 3. öğretmenlerin sığınağa ıngırabıt pahalısı da olur. Kırgın soğusuk takkan emin. Klaslardan çuğahani evet, üçgöy öğretmenler. Ahavındadan ubastağından terapetler, oğlar budar bahalıkta beyamak samay belakter gidin, ona öldüğünün kartıskağa tübüyü. Klas salayakçıda Aleksandr Ivanovna Naumova. Sığınağa ıngırabıt 8. klas 3. öğrenicidir Popov Timur. 8. klasında Popov Timur 3. öğrenici. Timur Türgenlik süren takabıt. Sığınağa ıngırabıt 6. klas 3. öğrencileri Ivanova Vika, Abuda Sasha. Sığınağa ıngırabıt 9. klas 3. öğrencileri Popova Diana, Validinskaya Ayta. Klas salayışta Lyudmila Alexandrovna Kolodeznikova.
Sığınağa ıngırabın 10 klas 3'üge öğrenekçilerin Makarov Sasha, Stepanova Tuyara, Ashepkov Meji, Timofeyeva Aina, Sabagin Albert. Klas alayışta Ekaterinina Spartakovna Petrova. 10 klas 3'üge öğrenekçilere 90. sınıfa Oskola basın aktivistlara Avastamdan terapistlerin sebebelekler gidin. Onu öyle bir yakartıska bihebi. Sığınağın Rabıt, 11 klas 3'üge öğrenekçileri Popova Naryana, Novgorodov Rustam, Timofeyev Toля. Klas alayışta Dmitri Yuryevich Mikhailov. Olata Turgeni Balsta. Terbitte semeye belaklar bir, ona öndemine partiskaga tühü. Oskolaga bayılgı komisliklere, bastıktan bastığı öğrenekçiler bir, köpükü kurduk bugün, büyüğü nominasiya, elbek nominasiya kahayıtlara. Mananın sılasını ıdıllar, sılı tümüktürünlere ehmet tümüktener, bargıdıgar sitihini, dorobiyatı, ehilgi, keler sılga, bastıktan bastıkları için istirtere ehenge, tersiyoka yeri, uamsay kartıska bir pahalısı kimde barık var.